Commander Morning. Ya sesifikile la esikoleni la njengoba besimthumile i-founder yenkomazi parliament ubaba uMabuza sesifuna kuva i-report ukuthi ngabe ahambe njani ngale ema-ofisini ku-circuit manager. Commander Morning. Sesibuyile bahlali. Umphathi esekhetha sikaMtholi ngenhlahla lembi usasemhlanganweni. Yapha ngithole sesi-BL sithole lokunguye clerk wakhe laphami. Lokunguye la receive futhi lencwadi wayisayina. Ngabe sengixoxisana naye ukuthi uma aphuma umphathi lencwadi lekade ayibhalela iprovince ukuthi lesikolo uyasivala. Nalaba abhalele nalaba ka-Emis number. Ngidawundlula kusasa nami ngithathe ikhophi yaleyo ncwadi ngoba nami ngibashiyela ikhophi yencwadi ukuthi cela kube uvala isikolo lesikhona le nkomo lesi nga comply ka-Emis number. Siyabonga abahlali. Commander Morning.